Ya guys, nih aku di puncak Benedict Hill namanya. Benedict Hill. Cantik sekali. Tuh, bebatuan di atas gunung. Oh, guys. Munggah Hondo. Darling, are you still alive? Hah? Isi urep kowe? Can't speak. Uhuh. Oke, sayangnya lagi direnovasi loh, guys. Ah. Gisela Head ketoke loh. Nek gak salah. Gisela Head. Nice. Lala, nek kui gak direnovasi guys, nek gak pas direnovasi kita bisa naik ke situ. Tapi sayangnya pas direnovasi jadinya kita nggak bisa naik ke sana. Tuh, itu namanya apa? Jembatan Gisela gitu. Gisela Head gitu loh, nek nggak salah. Tuh kita nggak bisa ke sana, nggak tahu bisa ke sana atau enggak. Yeah. Darling, hold like this please. Oh, se kes kaptalan. This is San Benedict Hay. This San Benedict Hay. San Benedict Hay is here, right? This? Yeah, San Benedict Hay. You sure? Yeah, you can check that, darling. Just that. The heat? No, the lookout. You can see the lookout there. Oh yeah. Like this, like on top of the yeah, trees, yeah. the top of the tree. Baru perbaikan itu guys, apa kastilnya. No, tuh kan perbaikan di mana-mana tuh. Nice. Nek dadi wis apik iki.